COVID-19 na infection Toukhraba Meeoisingbu lower intelligence level da lay UK study COVID-19 gi chaitheng phangluraba Meeoisingda akhanana study tawbada Meeoising aduda laijaramba intelligence level adudagi kumtharaktuna lower intelligence level amada laibagi khudam changdam phangkhre. The Lancet Journal E-Clinical Medicine haiba UK da based over journal amada iduna phongdokhre. SARS-CoV-2 virus asina COVID-19 disease asibu thawai panba jiba singda nahali haina study tawriba researcher gi makok thongba Dr. Adam Hemsier Associate Professor Computational Cognitive and Clinical Neuromagning Laboratory nasu phongdokhre mahakna makhatana haikibada miyoi bagi mental health data kaya lowbaga loinana khomjinduna nainabada asigumba result asi phangba ngamkhibani haide. COVID vaccine kaptaba oza sing khusuman kaktharaganei Bhopal District Education Officer Nitin Saxena na thokiba order amagi matungin na lairik tambiriba oza sing na COVID-19 gi vaccine kaptrabade hauji laiset asigi oina tha amagi salary kaklagani haina su phongdokhre. Loinana district asida lariba school khudingmakta takpi tambibagi thabak tawriba oza sing gi vaccine kapthoknabagi damakta su center taraga taret linkhatuna thamkhre haina mahakna makhatana phongdokhre. Rape tawbiraba matungda luhongbigani haijinaraga Delhi nupi ama hatok pikre. India gi chawkhutpagi thak nemliba singi manungda nupi singbu otpiba sisu amane. Delhi dagi babita kaubi nupi asi Rajesh haiba nupa asina rape tawbire haiduna December 2020 da police ta complaint tawrakhibagi matungina Rajesh jail da thamkhe. Matungda nupi asibu luhongbigani haina yanache inaraga nupa asi jail dagi thoklakhe. Matungda nupa asina nupi asibu them duna lakhi haire. Haukiba June 13 babitagi mama mapana macha nupi thiba khangdre haiduna Dwarka police station da complaint tawbadagi OC Vijay Mehta na thijinba hauke. Maduda nupi asigi phone ase Nainital gi Hanumangarh temple da sizinabagi track tawba ngamki haire. Tungda nupi adugi phone switch off tawke. Nupa aduna temple adudagi 13 km lappa mafam amada nupi adubu puraga amuk ikai khumna babangan biraba matungda hatokhe. Rajesh IPC section 302 gi makhada phabaga loinana wahang pahong chathakre haide. Assam amadi Mizoram ngamkhai wathokta Assam police mapan sekhre. Yamna thokaningdaba thokdok amada Assam amadi Mizoram ngamkhai da amana amagi lamni haina ungkhanaduna lakpa adu ngarang di hingsa yaunarakpadagi Mizoram police amadi atai khulai paiba singna landarakpadagi Assam police mapan sekhre taratarukna asok apan nangkhre. Wafam asi lusilakpadagi state animaki chief minister singna India gi home minister Amit Shah da pau piduna santainanaba kanna honakhre. Assam gi CM Himanta Biswa Sarma na police mapan sikhibaduda thamoi sengna nungaitaba phongdokladuna mathau tarabade matik chapa paukhom pigadabani haina yathang tawthakre haide. Chaurangna state animaki civilian chamarom yumthangnana laiminariba nakal animakta asok apan thokre. Nakal animakna amana amabu maral sinare. Assam gi asokpa singadu Silchar Medical College amadi hospital da pusinduna layengli haire. Chahi taret ki nupi macha amana 7 asteroids puthokre. International Astronomical Search Collaboration sinba asteroid hunt kauba citizen science program amada youngest astronomer gi mingthol phangkhraba Brazilian Nicole Olivia supnagi chahi taret khakta ngaidiba nupi macha asina NASA gi damak anoba 7 asteroid puthokre. Asigumba NASA gi damak Nicole Oliviana tawrakhiba contribute asibu masak khangbaga loinana certificate piduna ikai khumnaba utkhe. Brazilian Ministry of Science, Technology and Innovation event sinba international seminar on astronomy and astronautics da asangba lecture piduna tilliba miyamda wakhal tahanbagi thabaksu paikhatkhe. 2020 da Susi party na mai pakhiba election adu Myanmar junta na chanahankidre. Aung San Suu Kyi gi National League for Democracy na Myanmar gi 2020 election da mai pakhiba adu free and fair oide haina military junta na cancel tawkhre. Haukiba tha taruklo masi fajinduna thambibadagi laibak adugi miyamna yaningdaba phongdoktuna ihau kaya horoktuna lakhibada Miyoi kaya sikhre kaya amana asokupan nanghankrabani loinana haujiksu kaisum sangdami kaya lairibani. Election Commission gi chairman Thain Sona phongdokibada COVID-19 gi athingba thugaiduna
अतोप पार्टी सिंगदगी अहेनबा शक्ति सिजिन्नदुना मेजॉरिटी ओइनबा होनखि हाइना नौना मराल सिरखिबने मिलिटरी एलाइन तौरिबा पार्टी सिंगदा अरानबा नमथाक तौदुना शक्ति पाइखिबना रिजल्ट अदु कैंसिल तौबनी हाइना मखा ताखे जुंतागी लेंगाक असिना असेंगबा मियामना याबा इलेक्शन अमा चही अनिगी ममांगदा इलेक्शन पांथोकनी हाइखिबने लेंगाक असिना सुगी पार्टी ना अरानबा मौंगदा इलेक्शन की दमक वाकी टोकी कया मरुम मपान लेबाक्तगे पुसिलखि हाइनसु मराल सिरी थौबालदा लौमीसिंगना हार फंगदबगे ममी चाउना तारे मणिपुर लेंगाकी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना था सिगी अंगन बसरुक जुलाई 3 लौमीसिंगदमक हार मरांग काइना स्टॉक लैरी हाइदुना लंफेल पात लेबा मेन फर्टिलाइजर गोडाउन दगे डिस्ट्रिक्ट सिंगी एग्रीकल्चरल ऑफिसर सिंगदा यूरिया फर्टिलाइजर पिथोकपा हौरदुना फोंदोक चक्रबसु थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लौमी सिंगदे हौजिक मतम साना हार फंगदबगे अवाबा मायोकनबा अमदे खोइसाउनबा याउनरे ngasi थौबाल दा लेबा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिस ता डिस्ट्रिक्ट असिगी मियामना हार लौनबगी दमक अमदि कोपल लौनबगी दमक लाकनबा मतमदा ऑफिस गेट थोंगलोंदुना लैरंबगा लोइनना ऑफिस की गेट ता स्टॉक लैतबना मरम ओइरगा अनौबा पता अमदि आधार मतम खरगी ओइना लौसिनबा लेप्सरे हाइना थादुना लैरंबा उबदा मियाम खोइसाउनखि तुंगदो ऑफिस असिगी माइकैदगी मरी लेनबा चे चांगसिंग लौसिनदुना मथंग लाकदबा फेस की हार लौबा याननबा कोपल दी पीरगे हौजिंगमकीदी हार पीनबा एसी असिगी लौमी सिंगदा मंगारक सुबो इना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की मखादा सब्सिडाइज रेट ता येनथोकपने एसी असिगी लौमी सिंगना पाम्बिरबदे मखाताना पीननबा थौरांग तौखिगनी हाइखि लौमी सिंगदा स्प्रिंकलर सेट अमदे पावर स्प्रेयर सिंग येनथोकपगी थौरम अदुदा PRO2 MLA एस जयदेवा बीजेपी वांगजिंग तेंथा मंडल की प्रेसिडेंट ओ सुनील कुमार जनरल सेक्रेटरी TH ब्रजकिशोर एडवाइजर S इबोबी NG सुरजित अमदे पुन्न हिंगमिनसी ग्रुप की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी H चाउबन चिंगबा मियोई कयाना सरुक याखि क्यूबा की मथक्ता थंबा इकोनॉमिक सैंक्शन लौथोउ हाइख्रे क्यूबान रिवोल्यूशन इतिहास की अहोबा लांथेंगनी हाइनरिबा मोनकादा बेरे की जुलाई 13,1958 की थौदोक्तुबु निंगसिंगदुना ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन एप्सोना सिंदुना सिंगजमई चिंगा मथक्ता लैबा ऑफिसता ngarang nungthil achamba thौरम अमा COVID-19 की SOP ngakतुना पांगथोखरे थौरम अदुदा लाइस्रम सोटिन की एस शांता एन सिंहजीत अमदी सलाम याइमना प्रेसिडियम मेंबर सिंग ओइदुना पांगथोखिबा मिफम अदुदा एप्सो की VP हानगी मिनिस्टर डॉक्टर M नरसिंहाना हाइखिबदा अमेरिकन इंपेरियलिज्म ना क्यूबान की मथक्ता इकोनॉमिक सैंक्शन तौरकपा चही 34 असिदा यूनाइटेड नेशन की लेबाक 135 ना सैंक्शन लौथोकनबा बोट थादनरबसु US अमदी इजराइल ना वारेप असगी मायोक्ता बोट पीडी अमदी US ना बितो पावर सिजनबना थबक तो ऑनथोकपा याहंद्रे अमेरिकन इंपेरियलिज्म ना संगसिलिबा डेमोक्रेटिक ओइदबा थौंग असी अखोइना मालेमगी शांति पांबा ख्वाई मियामगा लोइनना पुन्ना थेंगनमिनबा तारी हाइना एप्सो मणिपुर की सेक्रेटरी KS शांतगी चेरोल अमना हाइरे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरे।